I pozdrav YouTube, danas snimamo friv. Danas snimamo igrat Dark Show. Idemo s traktorima. S traktorima naravno. I kraćemo. Igrat ćemo danas samo s ovim. Idemo gore, ljudi. Ovo je jedna od starih igrica, naravno. Znači, to ćemo, mislim da češće igrati. Dobro, ovo sam prvo sad snimak htio malo da snimim. Sa vama. Jer ne da mi se baš dosta snimat Minecraft, nego malo bih htio ovo snimiti. Jer vidim da niko dugo to već ne snima, pošto stara igra. Dobro, snimat ćemo mi. Evo ga! Idemo ljudi, ovo je teže. Idemo. Idemo, idemo, idemo! Idemo mi naprijed. I ide nam. Idemo lagano. Ne, 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 ne. Ide nam dobro. Idemo. Idemo, idemo gore. Idemo. Samo tako. Bravo, ide nam dobro. Znači nisam dugo igrao ovu igru, ali sad mi je došlo na pamet, da igramo malo i tu igru, pa ćemo igrati. Idemo! Njiha! Bravo ljudi! Tako igramo. Sada igramo s nami, ovo je već teže. Gotovi smo. Pali smo. Idemo. Bravo. Ide nam.
I dalje, to će biti sve za ovu epizodu. Vidimo se sljedeće.